Gutom ko, guys. Namalit kog blouse, white, para sa akong anak. Tapos namalit po kog jacket niya, black. Ayong likod. Tapos namalit po kog pants. Then para sa akong partner, siya. Tapos mariyang likod. Lunch time na, guys. Magbuhat kog sandwich with red beet salad o Swedish meatballs. Ah! First sandwich mo ni siya, guys. So, second sandwich, guys, we need brie cheese. Siya, tapos strawberry and rhubarb. Ano to siyang toasted bread. So, ako siyang i-air fryer, guys.
Buhat ko granola guys. So mo ni ang murag recipe pero dili na ko siya sundon kay wala na ko tanan ang wala ko'y ingredients. More kanirang mo akong ingredients dire sa balay na akong nakita. Tapos instead of maple syrup kanina lang date syrup akong gamiton. So let's make it guys. Kailangan ako i-break guys while it's still warm before siya sa tawag ni before mag cool down totally. Muna ni ato ang granola guys. Homemade. Next time magbuhat kog kuan with chocolate chips o kuan. Kuan siguro coconut flakes. But for now, muna ni akong granola. Excited na kay kumutry ani in the next day.